Agus sa bharach godopad bhfuil úiacú an rutain eile, mar céime bhfuil rutain a bheith sibh deanú son dechas son tolachas is. Well, be mi se háast a pidí seach an dna tar mór lé. Barach mór lé sa bhís mi dna cointas television na sin. So se leor is tella téisiás ruta sarata. Rud sa bí at na chaile icolach. Hat na go an deagláin sin a telemitid mustas mar agus grach mar sin learach rud sa bíach sin. Agus cógadach. Agus a colla go sé brín, chuideach tar an telly nach chail le is i BBC is. Ach, be mi bríine the radio, the Cathy Vance, the dúine mar sin. Tachas gach seach gan chobór ná? Oed an bispellichen ans be mi. Bí fóna ringas bet géri, a sin géri brín. A sin i géri strít a hi a seach gan gesit, a rúd a gymryd ag Cathy na rúd an mar sin. Na tochan a satsin a sin juin. Agus, ha sin i costum, ha choin dínach. Agus gen rúd television grach fúnia a se. Wel, se fúnia rúd fa jedig ar mi. Of course, cock in a gawkin. Gata me can vostig. Have you to watch him in Gaelic in the television on the bee? Stoch nach hil na hudet stoch some seguti. Be watch of television to be hill master chef na shan. Chanil mi cho Chomol by you in cock. Hol it to my master chef. I show master chef on the Gaelic. I'm a cock okay, I'm a cock in a go. So Shockaty, the reigning champion. Ha Harwan nach da hudus dief Rutavasha. Agus the hit to the Sahami stay the hun at to make darna arje. Darna je heet makkeljoor. Ha noorsin darna to this glebia. So gaat er ja tiljoga. Uitro eitje vooraku en Acha spatial no rutikin ro. Oh, do a shahood with a hun. Oh, va, barach shian. Vau fein holiday. He agus vau dolgan cooking school at Rosemary Schrager. Vau fein ke la vau fein shi. Agus fudach na tel spatial day. O hein agus kuchigel wal mehils dinja lins van. Ach van a pair of costumes hitter serenata. Hjún sa dúis van an úrsin bhát ó sios gan scolag Rick Stein, sios a Cornwall, so bhál cochrach iasc. Fa sin iad berstum, costum na bear, gat a bhá siit óvas a chéin má cúteach go bhí sa scolag Rosemary Schrager, chórsta má madam. Ach, ha crisiach an úrsin, so chat rinne tuilega. Ha vatar eget na dhíb, sagad ga je sharuto as achture van programma as achture we gaan jenu ha me kleintjach jun svau doshach de atsvau ka jenu vau halus John wou fat shachkan filmer agus vau ka jenu hulala wel maar vau fenje dost agus wie me gat toch so sagt maar we moet je herks moet je lewis wat de gach je hulhich ach maar van fune falla was huistjen saparai wat je me gat toch so san hotel so va gaske se va signora agus saracha fyrst gunni na pevo ne fune was na herg sas lewis wat de gach is practice so hulhich achra sinya han hotel daar is hier is go na tokum so chave januas ach wel ik me aan har wel Peter afolo kom terus na gachen har me chano hit das so kamian nos agus maar we mera homi das homis khana finals agus an oorsin daarne terus go na tokum sva ma harich is shiftig so so jarnavag goedig sam graag ik me so chemikalische voedig so chemisch chemies chemisch ik me aan agus har sian gulum genuinely har sian gulum kanain shahte de hier trost tersin am grad dat zit ach maar van me shirene nurse van gran ocean har me sian yeshalach na ideas na sian teva met de hoge storgen rot en hoge ik me shini hier ter is van Jimmy die wat me dat van me kan jian with rot ach Cathy van she jeva conduct kan je nu va presentige programs va was geen mas wat halvog nu van je wat koppen dit kutje producer vakken alles dit nog kunnen gaan koppen ik pas de Gaelic Hamiolig gedaan chider vier geniosel van agus doen was je net toen je was in wat ons geloof zeggen met de torte gunje agus veel je ook va koppen dat je roet kutje sa veel je
oplichen go mór aine isiste ag television companies is gnáin gan sacr seach an nósin. So bháach an níineach. sé op na bí napáce ha sin sé op an na háach dem híine bhí op me hórtid. In mianin. Aha, ha smúgin. Tá na bu na choman sin a bhíanna bh me seach chaléid a choman an a gúne go dú má go sé rot an mar sin. Gaelic is agat har choman itdí an bh me seach má hórtid a Gaelic. Dat sunna bit sanna min a teacher Gaelic sin nóir a bhain. Ach sé op íineach an go dú a smúgin. How dún an a brindi dúnes dún an hort. How kiúsach nach chill aus a ránsacha is a cynneach de dún. A sin an cruteach ach garage gonsa sé bhí tachasti dún les gannach mar sin tullm sin, so hadóna sé nopa sin an. Corban an háast san sin ní. Ha, le mu a neogach. Is agad mar a ha choman mór an a gúneocha. Bhfuil cócadach bharach is a ví a daith bhfuil tuna cócadach socha ag banis nó rutan sa bí bhfuil. Chan le dú bhí údicin. Uta chuite cin fóna go a ráit as an géirí. Tá si dachar se baiste gacinn sa genú chéic sa a prosti an sa genú chéic agus genú díinead gon strutam sin. Ba údicin hín genú sinach. Chan le dú. Hanil uige sinne tacharsúle mis lána dú. Dunne vis géút mí gat a meach gan restaurant na gatir mar sin. Hanil le híide déanú. Hanil lech fasan a vit a hen gúne le op bígus súle mí. Se rot a bhena bheit tachars na seachgad sas na hochgad an súle mí agus íben as a dhéú sin. Fu cinne acu is bai sin an banis té agus úta mar sin. Ó ha go séra. Bheith me bheit has dún an na cuppa ag rutan mar sin. Bheith banalt a bharin i chean bhí go déanú sin. Agus bheith sé téús bheith tuile go falla bheith go doiseach a bhena sin. Bheith go doiseach lána gercan. So is sin bheith be an lána gerc má tá tíbh sin. Bhí gat chuistáid bhí i dúluk. Bhí féáil cúdach an agus bhí cercan bhíte mar a chearcan bhí gat. Lána gerc aine go ramise díomh annach lá chearc mi hín ach bhí gat a spéanana na gercan na bailí ga goistáis ga brich a lá an am. Agus údig an dúil of course char á fridge chun na scnáiche nachgus so bhí chuile sin i dhéanateach a cibhíine bhí go lá an am. Agus go matrich bhí gat a brichnúta na bhuiige sin saile go na huiad an ggé as sa scóil. Can scoilchreach na mánach bheith foscail sin nóid begat sí nú scoil bh chóirte na scoil bhile bhanig ba cantínas na scoilte na bheit sin agus bhí a brich féálas feáilcúireach agus mar petice sé sin na gacha feáilcúireach agus féáil circiú agus bhíh saladsacha sinne seo béach gur banis an nóir. Agus bhí lána gerchbh sinne tachas lá na bainse héin, of course mé mar a banis dú héin top table ans bhí an nóir. Dúine tinneiste fat na huiiche bhíh bást dal chuletar is git sin an dáte suúa sa begat a gála bí chulata even fat na huiiche na hiiceach duine bheit a chuna bhúst sa suúa sa féin bíag. Sa nú bhíag bh chultainine bhena féin, bhú chríach de bheith achs de groch an bh chultainine déanú sinne a hon agus bhí an nóir sin bh féin díine de bheit seo félas saladas rut mar sin. Agus an nóir sinne darna huiche na banis té bheit sinne de chud lé san na bud na bheith cupad a go bhena sin na rééis sin sé asanna bheith féine drechtach sé skipach na bainseach na méitean an spenne bainseach sin sé a bheith fihall árá agus tíúlach na féne bheith pás sé a bheith fihall agus na bunig bheith cupad. Farach go sé tíadach thóú geala i bhain dú dún an na gráchar a bhanis té fat na béar. Na bhanis líons bheith groch na relax na. Bha groch seachad mar go bí. Bha lá mór seachad. Is uallach agus so sans na hálichin sa an tain scoile bhuiig na bainsin an nóir sin agus can an na hála hiiclas ná mar sin so isáliú nach ra bear an mar has na telichin na dúta a bhí dulcá meting. Bhí gat sinne dulcá meting agus go dé geall agus tals bhí udig in an dúil bh pípa den chuide. So bhí gat udig in an dúil na lín na bheith mehad ó na bhena feiste can.
san na fóine bheith de bhíascin san sa dóla bheith bhena seacha sin. Agus sé pípa na bh gach an nóir sin mar betrichas bh dácha ba chuide gan be melódíon a rutaí an nóir sin bheith seo na bheith meadach na bhena dhiile bic. A cuine má bhí príine na fás na fóine bheith nátarstein bheith na dhiile bic an nóir sin so sé pípa a bhachas bheith melódíon runsbh. Ach san sa dóla bheith a bhena seacha sin. Tá sa dóla. sé agus ach na dim línsa san na hall canna hall na hall grímanis na sin mar sinne bhí na bésin agus sin mar a gattal mar me grabh is té dar na hí. Sa sin jóach mar sí bear. Ach bhí chuúlaine bhain de bhíoch na béis chuúlaine bh a chóir bh chuúlaine sagad bh. So gat a fallasta tí bh féine na féin na híine do go lág de mé nach trás na féine ácha tí nósin sagad so bheith dolfat na híine bheis. Colas go má tlachfur. Bá nóir sin bheach an nóir sin háisiich na telichin san gáid. De tíige asco a genúan na hálichin. Hamsun go bhfuil. Bhfuil feicinn athracha mór a sa chairsnach bhna bhnat ní anách mar go bhfuil a chuil dúine céalaí a chélas. Ó ha, well háthracha gus tíine háchlait an nimmeach dóid nach a dúsa. Tá parach mórta héan sa báisian na bheith mi se fásúas. Sinna caiiciir a tíine staí nó na misca? Tá misca chutíach agus chuirte smú dú sé dúine bhuiidir an náte héin hátó gáil héin. Agus a parach mór chluine gan is dáiseach na sinne gacha an na heáin cúplan na fichiid, tichplan na fichiid har a cláníide an ráchlait. Agus crus bheith har a cláníide an na thug sinne dé bheith seo har a chlánan. Is fás me bhráad nósins a chlán agus an niste déidir was a chatóir chluine gan nist ru tá uamhasach aon bhch agus tlacha. Na beh sáilchi léad bheith fascailte níos bheith parach inde sa bheith éhhainte. Na bheith mi se talíide. Jane scíide a bheith sáilchi léad bheith a ciniam bhés a sáil me hín agus bheith féin ach in na hácalait an na tárlam. Agus cemar bheith dúine mar go bhíh go sáil hálum nó sáilchi léad bheith an rotá gáin nó. Harró bheh tíadach bheit dá heolach a mu a dúad agus sé goí a bheith sin sváid sinne. Na go chlánáilíon a cinine med íananis calain a bhí an na tárlam choúmsa ach san háclait se bheith. Bheit na bas a gaiis an cosach chun róid fer féige a bus sa bhagaibh bheit na beiscar na cosach fat ráid sios chiléadfah. Ach na líne náthir sagad san chiléad bheith chuiltaine tal nósin. Ach sagad nu a hánig bh busad a fáh cheanna drochait go tálam bh gat an nósin. Bhena go mena eisceara ach gunne cót minute. Is cúne bhúil sáilchi léad bheith mar scáil. Ó gúní me de gach me bhreathas me fiúrsa na fóine páce, mí chealas Marian, ciún chaásan na chroch na mánach, déad a cróich, bhíh sin sna seachgatan, trás na seachgatan a mis múndin, 74, 75 imi sin. Agus nóir na chair réichgus bhena. Well gaf a chórne da se. sé tein córne hán háast. Hat a má chuide cin mar. Apa dáteológ san tá córne. Áte snog teocht a túh chláteich anna hin. Sin fer de rugur me hín híos látaris an an tuig piúr me bhehar. Anna hinchins fa daiachchas an fescad a rát. Tá a daiar a ráteach an an daiachine, so a me bhí sin so sin fer de rugur mis an gléadh teocht a tú na scola. So bheit me chóichin an na hinhheit tíach a túna scola so har minateach go d choiseach gan scoil bheit pís mehacin iad choiseach cíide gan scoil metalín ach bhesan tuú túh. So fer mat mór a cnneúú Neidir sinne choiseach a san nuisgus a drechgus a chola sin na bhean. Má goidirtga. Aráach tíach na túh a dú 3 minute níte a choiseach ganó gan scoil. Agus thuhfuil láidú a bhfuil utáchasach san uid mar chairsnach bhfuil choman go leorránt a gúneáchas opríchénas. Chanéal opríchéníte an is chanéal séanan de dhéhain ácha ha trúas óach a míndi de fiúneácha ha fáú sa seánna siúns chanéal séníte an.
net a bheit daramán gaach garid, bheit dún was an de chlóinsta dhéhaneácha, bheit dún was de chlubiche nachcha de chlóin, bhí Youth Club sansfa, Brownie sansfa, Cub sansfa, dún was sinna sé darama bheit rú sinúlagus réad fé mór an áte a húh na rutan sin de chlóineácha, a rutan an na dhéanana at fiscar, ach sagad leim súra scolagus rutan mar sin siad a chechcain. Ha háast na héich an a riding club an há sin sé na háirse chéad siúla séana an rutan na fesin. Ach sé sinne nóú a hadal, an le gátal ach sin. Ach nach a clubich an am an ákri kuteach gus wat mar sinnach. Nach a clown lérangus a láúpla Jeffrú an hat an. Channelism, channeil. Well, ha spás an skol, man jedig hechkain. A channeluid an sa báist. Iche, na de youth clubs na sin mar sin. A daus, nach daus soten balkosje agus ruten. Hat de geúsach och daus. Sinne nu lá ha dam. A kolla strange de natje just sagen. Is skol Lena klach ha, har an tolle sin is just sagen. A channeil gor, channeil báis youth club vi an. Det var klang med vrár sa fás. Channeil sinne tolle is de nicht na sin. A sé kuje ginne vat janu sin, so han dinne sin retire nicht. Sa han at de hook de nila. Dat is de ganjanu. Ach channeil nu hid an de chloins. Channeil laat an gajik at de nuintje na sin mar sin. Ha so ha trosak med fi njóka fás sos. Ha tuluk a fall af gan skol. Go fulen. Go full bet chilbores. Is chilmor. So ha sinkli vagaif I gachka sin I janu. Sa skolen is skoliana glachans fysi at vinje kom biat njoch blendjuk. So ha sinkli vagaif. Ach sa sule dahar ho kuju. Ha nish computers as laptops so hule sin achas fysi at a tjena rutant mar sin. Ach han je leist goprichen as an je lein itchid an je loprichen an. Ach an je loprichen itchid ek an ramen ist. Ach pekan a kopel húsa géden is. Agus han je le gar oprichen an tjach buidjen is it sa sjás. Han je leist goprichen an even sa vantne de vamisjak. Han je itchid. So sé anke ba trange noch as an seachchten wat tokal tachas nach tokal hénes. Og vad tar upp den de gid sagt det tokal hénes skrach men vad tokal täna nödem sten och kornes skrach maskin vad tar upp den de gid den ich har en hidan de vad den. Ach am coach ek nu dan groepe dan sache as de tänos de coach. Vad kantin nach. Kan frihandels maar. Aha. Vad kantin nach company vad tokal hamba. Så har kunnim vara med fjorde koppe den hin line suren skala koppe den. Agus so vashinyan ach khanushian yushinyan nicht. Khanuli de hen kan tokal sulamis sla hanju. Ach khanuli de go nyaka fu de khadin lan. Ichit. Hape kan yu chilju. Ach khanil is de kharmen ach go jikat kan a teacher nan feunies chilju goppe das muskolchen. Ach khanil huidia shinne toch nas no. Sakat khan Norinja gana tri de hunje chin karot moshi. So ha feuniakuluk is het moor. Ha tjolach me vraag wel hat jishach gesonolai. A ha jele ha na panatrum sai ha kopen operein. Hanil dulech gechinje sha gopet hjum sanil sha hospital de kvitach. Agus ha chikitin gopet de shinko retire. Go fas in a shin mai gije. Agus a dí sile a dé gil rivin sa dé an glasachu snolly schanne me fechking doch go jigat sin jilat sin dar sa dé ook ju hai sa skolle so hast. Han is kerre ni an sin sanne me fechking go jilat dar schanne la nitje sakat docho. Ach da suna fásigtinje seo ach choletinje ne feunjaka. Dí skile no ka de valvin an hin hat sin het falas dí an natarus hat het falaf. Hanil feunjaka de seo. Hanil feunj mian ús de jeunjaka itje het haklat ma hoorse. A clown vekan agus seun dunje. A bear naam. Ha, hanil sienne teenagers maken gannet to itje dan. So ha sinke ma truge fechkin jelan chillige dash maar de va odigin en do sule meke ju. Doch.
Agus Jimmy yn dóin siúl sy'n, wyt tol sy'n cael le dóin féin iawn. Chanel dynnu daled is sin draasta groch yn batich yn asios groch na plénig yn cwjoch. Chanel ach mas y fa, wyd i gyn dŵl. Fan ydw am eisiau og, fa plén an hyd chars y fadens, fa plén an ac fisgers, fa plén nos na banna mich an. Agus, a of course, fa torge sin i'r subsidise ag yn aram. So fa sin yn y cwjoch. Agus, ach mar a groch na batich yn wel, dat sloeg aan als je me jezus anders ja. Geen schanjelaantje, gaan je tien uur dus je zien schanjel. Als Sherotomas toch aan. Ne da ha leed de luchturische tjinje, als ha doen was je zien het tagertje niet. Als 4 euro aan, gaan je toch jakken fijn katjin. Wil je vaak een barach luchturische tjinje? Oha. Als je haar garage aan doen was de grootje manachtje zo uit de weer television programma ze hadden weer. Agus ceachcar a háisich BBC ala pe héin. Agus ha sinad féimion an náte húfluch tuirise tín, hat echin chosnoch sa hanna hilainin, fat channe bhain na húiste na spinne bhla ach hula hilaine han. Súla me go le Jeffel Morianú is luch tuirise tín i echin an náte. Agus eisem ceachcar an na barai, ha sa hula hilain. Imitach program hedde vi an ma Jane ha barach mór húine tíine a háile sin. Scí an ha ach chud is múiú schaniltáirne muidir an náte ginned táirú san le motorhome santa tín. Schanil at a cúd is an náte dar le chula sé na hacha. Bíag sa chula sé schanil at a cenach mar anna seo. Can tú sin? Ai, agus sé níidirne han go picnic, sé níidirne han chun schanil at Chwn sa'n o hyn ffewn fys y tîn, a mi dwi'n echgyn. Had at o sleo dwi'n was. Ach nôr mi anach ma ha sio, ha tio fydyn acyn. Is agad hiw biog sy'n bi sio. Ha ffyrus y gyda'r rwt ein. Agus nid ha can haw gortach o stwyd yd loina. Can ywdach na sian, sy'n fys o gyda yri. Higa Haásach fyrst rút machine. Ba mi tol gainioch sin nach rút an na cartede bhain seo mar go bí cancar rút í ó sin rút an hatede. Se lévik a nach mi se gever séan, jo hole séan. Aus Jimmy joun út ma braken is útach is út sin. Well, a kutje gonje Charla vet all vu. Charlum se fein rút machine leine. Jom sa isem tje rekrus, arams tje chorstostem, isem tje vidach jemes me an niemand rút sein lokka hos gairi. Agus mare strichtje biaf dekorach 4 chora hwyr ddim dy hwylio. Ai. Ach, sian sy'n bi hele fys y giort, rwyd yn bec na môr a gyma ffyrista, agos i gad gyma clyfr. Can na beth o gwyd y gyri. Rol o dad na, washing machine na sian machine. Rydd, ma chwys dy gyri laat i chesta, bi agad. So, chan i lach o dydaf. Bi agad dy fys dy siachgain. Hjún Sherotomas ach másin, hjún skematrich is tjed mór, nu gárstig is dy rút machine, han úr gaf a horstjúkut gott á hann a hækgain a rút ekki machine. Gárstig is dy rút a búba vór. So, ég hjárst á klöfur. So, sin úr a hætti fyrir sama. Og hjún gud ich anna hea hann, blíð noch an mór sa bia horsig að fast fyrir dy rút machine ein. So, hann sján gat a sa dói sin. Sakat, vi fyrir hann a hea. Agus, ist Gat nach romische sončin gachi, še še dňaka me va sam setli tega še. Sonest? A nie myš ići diče da va sam čin hajsen sana tevena ha svat korstum se vi setli tega na hin. Na niš nima. Ach weisen wie va sam čili ga daše še. Agus ist na bi mi je tuje hoka na hjano na deven ha vi mana pa tude na hoksin idea na ja. Zagat ten hies sasen khatuur kenach ach haroshin khanye shin rotokorni en okim sveisen chida khosantchin yesha sami talich nicht gewilshin yesha hions khuna me klam vera hade fast sus agus she acht loch an sani fude gan agus acht josach savarche de houndunje agus de gloin gehechgarage dinge spia tokal khloin go sha Aisakat gefutuli kalea wala maha chuiks chanil dinne tala galaleas chanil tjene tala jede gaf sa doishin na shan machine so mar hime mar an fjoin veka natar is biatuna ne was ma horste sjас
Fúti má, sag a taisich yn gwm eisiau cert y hŵl o'r agus na chédig sin gab sa dáisin a haise ach go cúteach na chaltaine tá galile ó na sin mar sin sagad mar a haiste mór chaparút sinne nó chaparút lí gal chuoine gáach mar a bheit sinne fás sús fu sinna mu chuich fat lás é bhéiseach me bheith nach tí mit feisce a lochan a sin mar sin ach so agus hat caran mar sin háast chlán an na heo is sagad Dú dó i bhaithce ar cumal i fallab fó áteach an bhacúnarstach rá i gíte stádaí na son ar cumal a fallabhna cúnarsta nátara mar go bíagrá. Charrá dunne charáteach a chríagad agus fit a parach feste a fearna den nóisina a bheith sinneach. Charteach chríagad go feisce bhíle de locha agus charagá éna dhéach sí. Ach a cynnim clán me feher yn ysd fy mahad ag gynsi gaf gyro ulefist a chodig yn as o lochos. Sin ut am yrach gyro wyd ag yn awn a farach gyda nysg y hyn. Wel yn ysd fas yn sy'n clán fe ddwgal ysd yn môr y hwnda. So jem to rwt chifr a chynsi gaf. Sagad chadad ag at ferst gydiwch o mar harwyth os mach gor o safarnia. Yw'n sfas yn yw'n sach das mach môr y ornid y fasynio big mar y fasynio dys twgal. Ach, nis clán me feher me has dúna na cíns gaf gorá levist as a locha agus nach ra bhil flascas chatíce go a hála sí ach anúla sa ministe mar a bheits chláán bheith catála bí a cíns Bel sean na loch atá locha Sinna go Aus bhfuilú féin chum fallabh i chóirstein bhfuil péins malcam fall weekend is mar sin. Hacha mat agáis na lúta go fall hain le cin sa bíbí. Anéil na lágaid ditches na fe an tsensa ach stylis fi joch an hehéins. Ach was se fall banis bh sin gaidir fall kom fall lein suúras. Och bis dal Amerikas dal. Amerika? Wel bis dal sin go a ha garsin ac am cuideachan. Bis dal fesgur fer lasan fudos hí sin at sin house. Áréid gadig sin. Gaite sa bí Be se féin chum fall. Ó gaiteachan well sagad Be anúna únis an sin. sé ach mar a rá chan lisan teach sa bí fall agus ha cuiinem fer nach me na bas na doras daine na heo Tony is madi. Ó Tony chunna Gibson? Aha. Har bheit héin sanna sasan bhe agus sanna i ddégin bhí héine fall a bhall i cuteach le agad chará bhí múna mechas beirlis fuach ste. A cynnim a Tony go híine. Ro Tony cúpad as a bheits cuteach bhil cúpad as nofar as mes. Ne can manager bhán hí. Sé. An i gisan an nósa seolis ná RAF má mo hoci. Scudicha, bos a madi scudicha. Agus charáid dite a múna mechas an fall duineachcham sé nu san Jemmi a fall docha tá sa bblion an aimime sé. Well hanían a cin fu a cholún so in chaid dar se an mar sin. Well sagad me ha sanna feiccin bhfuil bhí gas an nuasach bésan na sanna feiccin a stricin a sin agus fi sinne fall ach mar a bé sin marach. Seala sé bhíteach man duich me sa farúprocha sagad na sin mar sin. So aiacha údig in an dúm de bheit sin áach a bhíine. A bhíh dúine dal a holidays mar a dúam. A céineacham mar a bheith mar as na paraim a bhehans bhí piúrií bhí gal dúine bheithne bed and breakfast ach sé full board gan an nuad. Agus bhín sa machara an nóla sinne chula a ceam cash a ceam holidays daí ga cúteach. Tá costúm sa léhheisiúms charrá chlán vic an na híine dhéimine bhí frí heala go. So in gasú se a bhí caiidirú a bheit instarádan agus bhíine sin holidays a gacum san a bheith sa scáil. Holiday Karen. Busman holiday. sé chaní holiday bhenach tá costúm. Sví mar choich in ile dul nó cúteach bhar a fet a dairís sé chum van taiste choich in bheith fuúach an na glaschosrút an mar sin. Aus a thuh hí na troch goide bhfuil rut sa bí sáirite áteanú Seonag. Mar a chana bheit chuite gin eile féin sin gur té signature dis chanéil be mit rutsaí film rutsaí so chanéil ite in fact chud aúna gar am na a gaiineach go bainach bheit se té signature dis agad chanéil siannach film bhí
coch nach rot pistole me kiche se levik wie nach ich me kuch so stel ha mis min gelat no chifer mor ma coch nach ma hoort so rot hout al jane richt hat betulle me wie kiche rot nach korsten wie coch nach rot nach korsten Lutse biaun nach tulle kus goedrood mar gebier. Ha beetroot agus pears agus klevekte den hanel moran. Ach war sin fu sit wie. Agus a kunjem bug me het heen was ach mis schenke marst tung oxtung agus jo sin ich annach agus sagt bu ich gus gudram be janoga ach betulistena agus sé Chanje kun schenke han akut skra har a minst ach Gaelic texture a han ach Gaidheal agus kun géis hat alle mees lepakken me an mar hat glemach Hopuk be ku gonne pe of fesmoor me een lemmen solos rot mar ha stelle mees go hun cholle sele agus sin George be Jarlam is go smúrachas cholle sé mar. A mis muúrach. Amach mis muúrach. Chair toka le rot mar sé. Is het Harwa va mar wie gaach gonne wie féin krechanjes buskines. Kan ik kuch nach tor nearst an muúrach mar wie a blaste a chanil tor mar gebier brian was gebier. Well nicht higgin se nooi sin agus ha kunim me hadde vi gra botige chodig in hostis na bitu tolle woin wanu na op het raum machine is la isk machine iskiche gehachtgarage isk maar a gaan dat vele oily fish maar ha even kan nach gentuach sardines na sen machine ach is het skata na nog na samen na sin machine ich kel parach taxanskul madiga gucht fat lana bit dollo wie op de machine agus ha mis mujin kevel krechan geharch gema laatjet ich hanrot do was je ich het de machine na muskin na sin machine sagt sin rot we sin fein de was ja sin dollo hokal muskin so hokal rupans hole sin hier not we draai ha fastgaan agus straine hochte wurs gat nach mis ma hitje de sin sin killen vi sin hat ha Jeffer ro to al muskin. Charo muskin va struúpainnes Charo muskin. Muskin Jefferach ha beter sin bar sem glach ma gila cheers. Wil spoed bekketje na macha. Ha sule me vil ha agus ma lutus wastra gluffer dat kuch ik de likes vir die Athena so 25 Atoje de rotahan. Ach, domas er hin prelletjes Barnich gaan je laat maag na zo'n nieuw chenne pikken moest met wietjes doen. Maar de jara. Barnich had stukken dus ne krikken agus ook skute jelek plachweg. Agus shit maar de jara. We moeten je ne shinne we wisten da mag kan heel langen. Dat is gooi. Ik zie niet Barnich is wat dan. Toch. Zo'n Fanstach kan je grove maken je naar zijn moest je krodag gezor naar zien ach zeg het schot heb ik geen jen kan je nou ach motion heen wat ik te de paar niet eens een briefje stui richt je het had trokrand waar ach gaan je torgen roten als je gaan je laat pria gaan je strupen Renok le kaitor a kai pasgans panje got chase vigi toen sule ma godige na pelat se galt de vinge spetele blasse worden a spetele gas agus muskin khule ka nach gorot khokrand de shrimpslichen sulen ja nach eine prawns aha so gaan je galas für de gas Jem blassach sag galas sinna ket well Seonag wel Kiatangus an hulle stadi is visselige is nee waar God lach was vriend ook thuis. Voor niet bijna patjam zo niet echt. Fatala. Misschien ik was een café de jaar hoe ik gevorgelijk aan lief. Voor een tange die is. Zette wij het jara.